Mwiriwe neza abanywanyi ibiganiro byacu aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye nkomeje kwifuriza gukomeza kumererwa neza. Hari abadukurikiye ari mu gitondo cyangwa se mu masaha ya saa sita cyangwa se mu masaha y'umugoroba cyangwa se mu ijoro, mwese ndabifuriza kumererwa neza cyane. Ni nako nongeye kubaha ikaze hano kuri no mbonesha kure ya Burundi News TV, aho ubasha kuronka amakuru agiye atandukanye ariko aravugwa cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'andi hirya no hino mu isi. Nyemera turebera hamwe ibikomeje kugenda bivugwa guturuka ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze gusohora itangazo rikomeye cyane, by'umwihariko rishimangira yuko bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye mu gisirikare cy'u Burundi bagomba guhita batabwa muri yombi, nyuma yuko hari amakuru yamaze kumenyekana yuko inama yaje kugenda irabera mu gisagara cya Bujumbura yarabewe na General Prime Niyongabo, yaje kuba by'umwihariko yigirwamo ibigendanye n'uburyo uyu mutegetsi bashobora kuba bamukorera kudeta mu buryo bwihuse, bakaba bamutembagaza ku butegetsi nk'uko biriko biravugwa. Aya namwe makuru yabanje kugirwa ibanga, ariko kugeza amagingo aya ngaya bikaba byatanguye kugenda biramenyekana binasakara hirya no hino. Kugeza amagingo aya ngaya igihugu cy'u Burundi rero gikomeze kugenda gihura n'ibibazo bigiye bitandukanye, cyane cyane ibibazo bigendanye by'umwihariko n'umutekano muke, nyuma yuko abantu benshi bariko barapfa umunsi ku munsi, cyane cyane bamwe mu bantu bafise amahera, bafite n'ibyo bakora, aho bakunze kugenda barategwa mu gico, bakaba bakomeje kugenda bicwa umunsi ku munsi nk'uko biriko biranavugwa, nk'uko biriko biragenda biravugwa. Mu buraruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abapolisi bashika hafi kwijana bahungiye mu gihugu cya Uganda nyuma yuko bari bamerewe nabi n'ibitero bikomeye cyane bya M23 bikomeje kugenda byibasira ibyo bice, cyane cyane ku gice gikora ku mupaka uhuza RDC ndetse n'igihugu cya Uganda, nyuma y'imirwano ikomeye cyane imaze imisi irabera mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane muri ibyo bice byegereye kuri uwo mupaka. Abawazalendo, ingabo z'u Burundi ndetse n'abandi bagiye batandukanye basanzwe bafatanya mu bikorwa bigiye bitandukanye bakomeje kugenda by'umwihariko bamaganwa ku buryo bukomeye cyane hano ku butaka bwa Kongo mu bice bya Rubero nk'uko biriko biragenda bivugwa. Ibi byose rero n'ibindi tutavuze tugiye kwirambura muri aya makuru ariko aravugwa muri iri joro cyangwa se kuri aya manywa cyangwa se muri iki gitondo, bitewe n'aho uherereye. Ikaze kuwe udukurikiye, waba uri mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, nguhaye ikaze hano kuri Burundi News TV. Mwibutsa yuko nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha, wabana natwe ukanda handitse sabone kugira ngo ubashe kujya urakurikira ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane. Abadukurikira muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, mwese reka tubifurize kumererwa neza cyane mu ntara zigiye zitandukanye, tubifurize amahoro y'Imana. Abadukurikira kandi muri hano ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, mwese reka tubahe ikaze tubifurize kumererwa neza. Abadukurikira muri mu bindi bice bigiye bitandukanye, birumvikana haba hano ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese mbifurije kumererwa neza cyane, mbabwira ngo nyamuneka bana natwe ukanda ahanditse sabone kugira ngo ubashe kuba wojya ubasha kuronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, mu buryo buzajya butuma ubasha kuzajya udukurikira gatanu kuri gatanu. Ni ibiganiro byo kuri iyi tariki ya gatandatu y'ukwezi k'umunani umwaka w'2024. Reka turebere hamwe ibiriko birakomeza kugenda bivugwa. General Prime Niyongabo usanzwe ari umugaba mukuru w'igisoda cy'u Burundi, akaba ari n'umwe mu bayobozi bakuru bashinzwe gutanga imidari y'icimwe nk'uko yashyizwe kuri uyu mwanya na nyiricubahiro General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye, yamaze kuba nawe yagirizwa kuba yokorwaho iperereza rikomeye cyane, nyuma yuko hariyo amakuru akomeje kugenda avugwa yuko kugeza amagingo aya ngaya hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa bigiye bitandukanye
byo kuba ari inama yaje kuba yakoresha hano mu gisagara cya Bujumbura, cyane cyane yitabiriwe na bamwe mu basirikare bakuru nga mu gihugu cy'u Burundi. Ni inama kandi kugeza magingo aya ngaya yaje kugenda imenyekana mu gicamunsi cyo kuri uyu munsi, mu masaha y'igicamunsi, dore ko mu biganiro byacu byaheze naje kugenda bigarukaho, hari amafoto ndetse n'amavideo yagiye agaragara ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko yerekana abasoda bari bayobowe mu buryo bukomeye cyane n'uyu General Prime Niyongabo mu ibanga rikomeye cyane, bariko barategura ikigendanye na coup d'etat yo gukorera General Neva, nyuma yuko bari bamwe benshi batari kugenda bishimira ndetse batanemeranya na bimwe mu bintu ari kugenda akorera igihugu cy'u Burundi, aho bamwe bakomeza kugenda bavuga yuko bakomeje kugenda bashimangira ndetse banagaragaza yuko bimwe mu bintu bikomeje kugenda biravugwa cyangwa se bimwe mu bintu bikomeje kugenda bitangazwa, by'umwihariko ari bimwe mu bintu by'umwihariko bikomeje kugenda biratera ubwoba, nyuma yuko igihugu cyabo gikomeje kugenda kirajya mu manga, gikomeje kugenda gihura n'ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko biriko biravugwa. Ibi byose rero by'umwihariko kugeza amagingo aya ngaya akaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bitera benshi umwijyane, ariko cyane cyane hakaba hari ibibazo bigendanye n'impfu ziriko ziragaragara ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byose rero byaje gutuma General Neva avuga yuko abantu bose baba bitabiriye iyo nama, nubwo yari yabaye mu ibanga rikomeye cyane igendanye no kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva, bagomba kuba bokorwaho iperereza byanze bikunze mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba by'umwihariko bakanirwa urubakwiriye, dore ko abakurikiranira ngaha ibiriko birabera mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko ibintu bikomeje kugenda birazamba, bikomeje kugenda birafata iyindi ntera mu buryo bugiye butandukanye. Kugeza ubu ngubu rero hari abadatinya kuvuga yuko hano mu gihugu cy'u Burundi hashobora kuba hagiye kuba ibibazo bigiye bitandukanye, ndetse abasanzwe bakurikiranira hafi ibibera ngaha mu gihugu cy'u Burundi bemeza yuko General Neva yaba agiye guhura n'akazi gakomeye cyane, ndetse ngo akaba ashobora no kuzahura n'aka kazi mu gihe ibigendanye n'amatora bitari byonatangira, mu gihe kandi bariko bashobora no kuzitegura ibigendanye n'amatora ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mu buraruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abasirikare bashika mu ijana bari mu bamaze guhungira i Kampala mu gihugu cya Uganda, nyuma yo gukubitwa inshuro n'igisoda cya M23 kiyobowe na General Sultan Makenga. Abapolisi hafi ijana ba Repubulika Demokarasi ya Kongo bamaze guhingira muri Uganda mu mpera z'icyumweru gishize, bahunze imirwano ikaze yari hanganishije M23 ndetse n'ingabo z'icyo gihugu zizwi nka FARDC, ndetse nabo basanzwe banafatanya. Amakuru yashyizwe hanze rero n'umuvugizi w'igisirikare cya Uganda avuga yuko abapolisi ba Kongo bahunze banyuze ku mupaka wa Ishasha, binjira mu gace ka Kanungu gaherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uganda. Yanakomeje yuko kugeza ubu ngubu Uganda imaze kwakira abapolisi bashika kuri 98 ba Kongo binjiye bafite imbunda, abinjiye bafite imbunda barashika kuri 43 nk'uko biriko biravugwa. Ati bahunze iyi mirwano ya M23 ndetse n'iyindi mitwe y'igisirikare ca Kongo, hari hamaze igihe hari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse n'inzara ku buryo bukomeye cyane. Uretse abapolisi kandi ba Kongo, mu gihe cy'imisi 4 gusa Uganda imaze kwakira n'abasivile barenga 2500 bahunze iyi mirwano, kuko biriko biravugwa ndetse nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ibi kandi bikaba bikomeje kugenda bigaragara mu gihe by'umwihariko bamwe mu bantu benshi cyane bagiye batandukanye bamaze kugenda bashimangira ko uyu muhari M23 ukomeje kugenda uhindagura ibintu ndetse ukomeje kugenda ufata andi ukora amateka akomeye cyane, mu gihe kugeza amagingo aya ngaya igisoda cyo muri Kongo gikomeje kugenda gihura n'akaga gakomeye cyane, dore yuko M23 yakomeje kugenda ishimangira yuko yiteguye gukora amateka akomeye ndetse yiteguye gukomeza gufata n'ibindi bice bigiye bitandukanye kuko biriko biravugwa muri rusange.
Abasoda bagiye batandukanye by'umwihariko biganjemo abawazalendo bakomeje kugenda baramaganwa mu bice bigiye bitandukanye hano muri teritwari ya Rubero nk'uko biriko biravugwa nyuma y'uko by'umwihariko ari bamwe mu bantu bakomeje kugenda barashinzwa gukomeza guteza umutekano mukeya. Abaturage batuye ahitwa Bapere ni muri teritwari ya Rubero ni mu ntara y'Ikivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basohoye itangazo risaba kwirukana imitwe yose y'abarwanyi ba Wazalendo bakava muri kariya gace nk'uko ibyifuzo byabo bikubiye muri iryo tangazo bashyize hanze bashyize ahagaragara ku munsi w'ejo wo ku cyumweru hari ku itariki 4 z'ukwezi kwa Kanama umwaka w'2024. Aba baturage kandi banagaragaje icyifuzo cyabo nyuma yo kugenzura ngo basanga imyitwarire y'iyi mitwe yitwara gisirikare y'Abazalendo idahamye kandi nta n'ingufu ifise mu kugaragaza by'umwihariko mu guhangana n'inyeshyamba za ADF ndetse na M23 bakavuga yuko zagize uruhare mu rupfu rw'abantu bashika ku 500 mu gihe cy'amezi ashika kuri 2 ashize muri teritwari ya Rubero. Muri iri tangazo baragira bati twebwe abahagarariye abaturage bo muri Mangurijipa twamaganye byimazeyo ubwicanyi bwakorewe abaturage barenga 500 batagira kirengera mu gihe c'amezi 2 aheze kandi byitwa ngo hari imitwe myinshi yitwaje ibirwanisho yitabaza rendo cyangwa se abakunda igihugu ataco na kimwe babasha kuba bomarira abanyagihugu. Iki kibazo kandi kimaze gutuma abaturage bacu benshi bahunga berekeza mu bice bashobora kubona umutekano, kubura amahoro, gutakaza ibyabo nibyo bikomeje kugenda bibakurikirana. Ibi bikaba biri n'imbogamizi ku iterambere ry'akarere muri rusange, akaba ari nayo mpamvu dusaba yuko imitwe yitwaje ibigwanisho yava muri kano gace muri rusange hano muri teritwari ya Rubero. Byongeye kandi aba baturage barasaba yuko ahubwo hakongerwa ingufu za gisirikare muri kano gace mu rwego rwo kurinda abaturage ibitero by'abarwanyi ba ADF bakorera mu bice byinshi cyane by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu buraruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo kandi aba banyagihugu bakomeza kugenda basaba ndetse banagaragaza bino byifuzo, amakuru ariko atugeraho aravuga yuko nubundi inzego z'umutekano zigiye zitandukanye za Kongo zisanzwe zinakorana bya hafi na bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye b'Abazalendo ndetse n'abandi bagiye batandukanye ku buryo nubundi ibyo byifuzo byabo ntaco bishobora kuba byomara mu gihe na Perezida Tshisekedi nawe yakomeje kugenda anagaragaza yuko by'umwihariko mu gihe by'umwihariko Perezida Tshisekedi nawe akomeje kugenda anagaragaza yuko yiteguye gukomeza gufatanya n'aba bazarendo basanzwe banakorana by'umwihariko n'iki gisirikare mu gufatanya ndetse no kurandura imitwe yitwaje ibirwanisho. Abaturage rero kandi baturiye ngaha mu gihugu cya Bujumbura cyane cyane abatuye mu gihugu muri begereye iki kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye bakomeje kugira ubwoba bwinshi cyane nyuma y'uko hakomeje kugenda haragaragara ibiziga bigiye bitandukanye by'abantu bishwe mu buryo butazwi ndetse akaba hanatangiye itohoza rigendanye no kuba bomenya imva n'imvano y'impfu z'abo bantu. Akaba bakomeje kugaragazwa rero impamvu abarundi baturiye ikibuga cy'indege cya Bujumbura bakomeje kugira ubwoba bwinshi cyane. Hagaragajwe impamvu rero abarundi baturiye icyo kibuga cy'indege cya Bujumbura bakomeje kugira ubwoba bwinshi cyane. Aba baturage baturiye mu gace ka Rukaramu rero muri Bujumbura mu Burundi bamaze kugira ubwoba bwinshi nyuma y'uko ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye habonetse imirambo ishika kuri 2 mu cyumweru giheze, ariko uyu munsi hakaba hongeye gutahurwa indi mirambo ishika kuri 3 y'abagore
y'abagore nyuma yuko iya mbere yari iy'abagabo bigaragara yuko bamaze kuba bo kwicwa mu buryo butaramenyekana ababigizemo uruhare. Iyi mirambo ibiri by'umwihariko yabonetse mu mpera z'icyumweru duhejeje inyuma hafi y'ikibuga cya Bujumbura muri zone ya Rukaramo komine Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura. Abishwe bombi bari abagabo gusa, imyirondoro yabo ntabwo yabashije kuba yomenyekana. Amakuru akaba atangazwa by'umwihariko n'ababonye iyi mirambo avuga yuko abayobozi bakihagera bahise bajyana iyo mibiri yabo mu bitaro kugira ngo ibashe kuba yoshyirwa muri morgue, ariko ibitaro birayanga kuko yari yaratanguye kuba yo kwangirika ku buryo bukomeye cyane. Ibi byahise bituma rero by'umwihariko ibi byatumye abaturage benshi cyane bagiye batandukanye bafata icyemezo basaba ubuyobozi kuba boshyingura iyo mibiri, ariko kandi kugeza none nyuma y'uko boje kuba batangura kubona iyindi mibiri, ubu noneho ibintu byotangiye kuba byocanga abaturage bavuga yuko bafise ubwoba, ariko kandi bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye batangiye kuvuga yuko hatangiye gukorwa itohoza kugira ngo hamenyekane imva n'imvano y'ibyo byose. Naho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo havuzwe uburyo zangabo za FARDC ziheruka gutumwa mu misozi miremire y'umurenge zatumye ibintu bijagarara. Ni kuri uyu wa mbere itariki 5 ukwezi k'umunani umwaka w'2024 ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikorera mu Minembwe zagabye ibisa n'igitero ku muhana umwe w'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge buturiye ibi bice byo muri komine ya Minembwe, ariko nta muntu wabashije kuba yogwa muri ico gitero. Ahagana mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'2024 nibwo mu Minembwe hatumwe abasirikare bashya baje bava Ibaraka nk'uko byavuzwe muri ico gihe. Aba basirikare kandi bahise bakombora brigade ya 12 yari imaze imyaka irenga 10 ikorera mu Minembwe ndetse no mu nkengero zayo. Iyi brigade nayo rero yatumwe Iminova ho muri teritwari ya Karehe ahagize igihe hari imirwano ishamiranyije ingabo za leta ndetse n'umuhari M23, aho by'umwihariko igice cya Minova nacyo gisa n'icyamaze kuba cyokototerwa gufatwa n'umuhari M23 uyobowe na General Sultani Makenga wamaze kurahirira gukuraho ndetse no gutembagaza ubutegetsi bwa Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Amakuru aviyo mu Minembwe ariko gucicikana ku mbuga ngurukana bumenyi aravuga yuko ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere umwe muri aba basirikare bashya baheruka gutumwa muri ibi bice yerekeje mu muhana wa Muzinda uri mu ntera y'ikirometero kimwe na centre ya Minembwe. Awugezemo yinjira mu nzu imwe y'umuturage ahita atangira kurasagura amasasu menshi cyane, bikavugwa yuko kandi yatangiye kurasa yerekeje imbunda muri iyo nzu. Abadamu ndetse n'abana barimo bahita bakizwa n'amaguru bahunga bavuza induru. Ubwo nyene haje kuza abantu benshi kureba icabaye. Uriya musirikare wari wagabye ico gitero undi nawe niko guhungira mu nkambi y'igisirikare yari raho hafi aho ngaho. Kubw'amahirwe rero nk'uko n'ubundi iriya nkuru yakomeje kugenda irabivuga, nta muntu waguye muri ico gitero cyangwa ngo agikomerekeremo. Hagati aho kandi abasirikare ba leta ya Kinshasa bakorera mu Minembwe bakomeje kurangwa n'imyitwarire mibi idahwitse, aho kugeza amagingo ya ngaha kuko by'umwihariko n'ubushize undi musirikare wo muri aba bashyashya yageze ku kiziba mu mpera z'iki cyumweru dusoje aza kwakwa imbunda yiwe n'abaturage birwanaho nyuma y'uko bari bamusanze ari gukubitagura abasivile, ndetse kandi akaba yari yabanyaze ibyabo ndetse akaza gusubira mu nkambi yiwe atambunda afise, aho yari amaze kuba ayakwa n'abaturage. Mu byavuzwe uwo musirikare rero yari yanyaze abaturage harimo amahera ndetse na telefone zitatu zirimo n'iya Android. Igitangaje aba basirikare bakora aya mabi ntibigera bakurikiranwa n'ubuyobozi bwabo
nk'uko biriko biravugwa n'abanyamurenge baherereye muri komine Minembwe, nk'uko biriko biravugwa cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa muri rusange. Ibi byose rero biri mu bikomeje kugenda bituma umuhari M23 ukomeza gushimangira ndetse no kugaragaza yuko ari nayo mpamvu udateze kuzorambika intwaro hasi, witeguye gukomeza guhangana n'ibitero bikomeye cyane ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse baherutse gushyira ahagaragara itangazo ryavugaga yuko badateze kuzubahiriza na rimwe imwe mu myanzuro yafatiwe i Rwanda mu gihugu ca Angola, nyuma yuko n'ubundi muri ico gihe iyi myanzuro yafashwe yavugaga yuko impande zombi zihanganye mu buraruko bwa Kongo igomba kutangura guhagarika imirwano, ariko kandi ku ruhande rw'umuhari M23 bavuga yuko badashobora kubahiriza ibyo byavuzwe kubera yuko n'ubundi ibyo byose ntaco bibabwiye, kubera yuko batigeze batumirwa muri iyo nama nk'uko biriko biravugwa muri rusange. Ibi byose rero kandi bikomeje kugenda bituma abakurikiranira hafi ibibera nga mu gihugu cy'u Burundi bavuga ibibera mu gihugu cya Kongo bavuga yuko n'ubundi M23 iri mu kuri, ndetse ikaba ikomeje no kugenda ikubita ababaza abasirikare ba leta ya Kongo nk'uko byamaze kugenda bitangazwa. Hafi abashika kwijana bakaba bamaze kuhungira i Kampala mu gihugu cya Uganda nk'uko byavuzwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Uganda kizwi nka UPDF. Ngaho nguko rero twongereye gusubira mu masaha y'igitondo turebera hamwe ibiriko biravugwa.